अस्सलाम वालेकुम दिव्यराज्य के फस्तोलस एवना मिनिमम होगे ताहुनिया टीवी बलम गंदवा हुरिया बेफना विस अरिस्कुरं मेगतल में बदल कले मिनिमम दुहा गोलिकिंग अमी बाबा तिदनकुम हास रस्मियातु बेफना हमें केनस्तेनु मट्टका मे रस्मियातु का रसूल जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइस बैर बडा कनवान अदमल फान के अमी कमलमस बैर बडा कनवान अदे हाइज हुमा एकीगा तिदनकुम के रस्मियातु फशकिन कुरिया ताने मे रस्मियात बलालारुका मे रस्मियातुका दौलत के वजीरों रईतों के मजल के मेंबरों अदे हतमिया एकीगा स्कूल को दिना तवतेरे के मडा के नवी पेफुलों मे सरहतुका तिबिकम फाहा कोलवे अदे तिबिराजे के कौमी दुस मफकुरवा मिनिवन दुस अलमें फाहा कुरमुन तायरुका मिनिवन होगे तिदनम के रस्मियातु मालेगा मे बेविकम का बिनमस मे तो राज्य के सरहत होगा रडशुगा मिगोतंग हम तिदनकुमगे रस्मियाता कुरियताणकम फाहा कोलवे अदे जुमहूरी मैदानुगा मे कुरियता तिदनकुमगे रस्मियाता बलालारुगा तिदनेकुमगे तुरंग कौमी सलान तिबे दिफाई बारू कुलमंदान अधम मिया केगा दुहा गुले खासा दुआई बस कुरिया गेंदुमं हम चेफावा कम फाहा कोलवे अदे कोम्मे हारिके बस जुलाम होगे 26 वन दो साल में मे फाहा कुरमुंदनी राज्य के मिनिमम तो होगे कोतका मिहर राज्य के मिनिमम कम फस्तोलस एंग आहार फुरे इरुका मिदवस आर्मे में फाहा कुरनी इंग्रेसिंगे हिमायतु नेट्टी दिबे राज्य फुरी हम मिनिमम कान लिपुनु दुहा गुलिके मेगोतुं राज्य मिनिमम कान लिबे फमे बनी नवत इंग्रेसिंगे हिमायतु नेट्टी फमे बनी नवारसते का फस्तोलस फसवना हरके जुलाम होके 26 वन दुका फाहा कोलवे के तुरंग हम फाहा कोलवे एदो होके राज्य गाडिंग है तुरंत तिहे जहीरुका राज्य फुरी हम मिनिमम कान तिरम के एग्रीमेंट का सोय कुरविके मेदी अम्मी एग्रीमेंट का सोय कुरविके मेदी कोलमुगा होना इंग्रेस दौलत के हाई कमिश्नर राज्य के एरु के पोडवसर इब्राहिम नासिर आदेमेदु मी सोय कुरेबी एग्रीमेंट का एकीगा का फाहा कोलवे अदे मिनिमम दोस फाहा कुरमट्ट का कोम्मे हरकवस राज्य का कुलगद हरकत के कुरिया गेंदे एंग हरते के बस एकता मी हरकत अफेश के मेदानी एदो हेंदो हाई जहारो मी हातिदन कुमके हासा रस्मियात एकीगा अदे हम मिया एकीगा कोम्मे हरकवस रस्मी जलसा कुरिया ताका फाहा कोलवे इगोतो मिया हरबस मिनिमम तो होके रस्मी जलसा कुरिया ताने मिया हर के जलसा में पापणी हेंदुनु का केवा गुते का कम फाहा कोलवे मी रस्मियात के तेरेंग अदालत किना तो वंदे खिदमत कुरा पाफावा बेफुलुं के अगवा संकुरुम के गोतुं एबेफुला इना दिनुमंग हम चेफा एपवे अधम मिया एकीगा रस्मी जलसा के इतुरा फाहा कोलवे कोम्मे हरकवस मिनिमम दोस फाहा कुरमट्टका हेविकम के हरकत के कुरिया गेंदा अकं दुहा गुले तफातु हरकत के कोम्मे हरकवस कुरिया पगेंदे मेगतो मिया हरकवस मिनिमम दुहा गुले के तफातु हरकत के कुरिया गेंदु मंग हम चेफा बवे जुमहूरी माता मी हिमेने सरहद्दुगा मी कुलिवरु के हरकत कुरिया गेंदा इरुगा मी हरकत कुरिया गेंदु मंग हम चेफा मनी मेरे मी रस्मियातु कवस रसूल जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइस के तकमलम पैर बटा करनवान का फाहा कोलवे अदे ममिया की कमी रस्मियात शरफर कोते मटका सऊदी अरबिया के वली हद के खास मंतूबे राज्य बटा करनवान का फाहा कोलवे अदे मी के तुरंग हम एक कौम तो हो गए इस पे फुड़ों दिवराज्य बढ़ाएंगे मिनिमम तो हो गया मी हरकत होगा बैर बढ़ाएगा तो मंग हम से फाइ पावे अदे कुड़ा वक्त कोले के तेरे का रसूल जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ मिसरहत बढ़ाया करनवान हाइज हुमाय की का तिदनकुम के रस्मियातु मत तिदा नाकाने अदे मिनिमम दो साल में फाहा कुरमुंदायर का कुरिंगार फाहा कुरफतें हम मी तफात हरकत के कुरिया गेंदा आयुर्का मेरे मियोन हरकत के तुरो मादमावस मी हास हरकत कुरिया गेंदा हम चेफा बवे एगो तो मिनिमम रन के नम का खास दो में मादमा हुड़माले का कुरिया गेंदा हम चेफा वाकम फाहा कोलवे अदे मिनिमम दोस काल में तारीख पलालायरुका राज्य इंग्रेसिंग के हिमायत को स्वमी वनी शारस्ते का अट्टिया हैपना हरुके डिसेंबर मके 16 वन दुहा 23 वन दुहा दिवराज्य के एरु के रातुम अल सुल्तान मोहम्मद मोइनुद्दीन देवनिया इंग्रेसिंग के रानी के फरातुन सिलोन को हुन्नबा इंग्रेसी गवर्नर सा एच कोडना देमेदु मी कुरेबुनु एग्रीमेंट के तशु
ඒරු ඉංගිරේස් මිලාත්ගේ හිමායත දියකම් කාබීනමවෙස් රාජ්‍යගේ දාඛලි කංකම පිහිෆෙන්වෙන්නේ හමෙකනි ಖಾರಿಜಿ ಗೊತುಂ ಫಾಹಕೊಲ್ವೆ ಕಂತತ್ತೆಗೆ ಮಿಹಿಂಗಾದಿ ಗೊತುಂ ರಾಜ್ಯಕ ಖಾರಿಜಿ ಕಂತತ ಹಿಂಗಾಣಿ ಇಂಗಿರೇಸಿ ತೌತ್ ಮೆದುರೆ ಕೊಕ್ಕಂ ಮಿ ಕಂಡಾಳಾ ಫಮ್ಮಣಿ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಕಿ ಇಂಗಿರೇಸಿಂಗೆ ಹಿಮಾಯಲಿಪಿಗೆ ಮಾ ಗೌಮಿಗೆ ಗೊತುಗ ಕಂಡೇಳಿ ಹೆಣ್ಣಮಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ದಾಖಲಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಹಿಂಕುಮ್ಗೆ ಫುರಿಯ ಮಿಹಿತ್ಯಾರು ರಾಜ್ಯ ಏರುವೆಸ್ ಲಿಪಿಗೆಂದಿಯ අධි දාහිලි කන්තත්තක ඉංගිරේසිනේ නූපෙහෙනක මම එග්‍රීමන්ට් ಕೆ ದಶುದಿ ಅದ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬಳ ಮತ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮಿಯಾ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾ ತು ಗೆನಸ್ತೇನ ಹಾಜಿರ್ ವಡಾಗೆನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಬೇಫುಳು ದಿವರಾಜೆಗೆ ಸೆತೆರಿ ರೈಸ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ ಅದಿಯಮನಿಕ್ ಫಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಕಂಬಲುಂ ಮೇಡಂ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ. ದಿವಹಿರಾಜೆಗೆ ಫಖರುವೆರಿ ಮಿನಿವಂದುಹುಗೆ ಹೇಯೊಯ್ದುಮಾ ತಹನಿಯ ಇಜ್ಜತೆರಿ ರೈಸು ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಜ ಶಾ ರೈಸು ಜಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲುಂ ಮೇಡಮ್ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ ಎಮ್ಮೆಹಾ ದಿವೆಹಿ ಲೊಬ್ವೆತಿ ರೈಯತುನಾ ರಿಸ್ಕುರಂ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಫೆಶುಮ್ಗೆ ಗೊತುಂ ಕೀರಿತ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳ್ವೆದೆವ್ವಿ ಜುವಾನ್ ಖತೀಬ್ ಅಲ್ ಹಾಫಿಜ್ ಉವೈಸ್ ಬಿನ್ ಇನಾಜ್ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಕದೆಂ ಒನ್ನಾನಿ ಕೋಟೆಯ ಕೌಮಿ ದಿದನೆಗುಂ ಎಫಹು ದಿವಹಿರಾಜೆಗೆ ಕೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರುಗೆ ಬೇನ್ ಪಾಟೀಗ ಕೌಮಿ ಸಲಾಂ ಕುಳೇನೆ. السلام عليكم عزت رئيس ಯುವರಾಜ ಮಿನುವಂತ ಮುನಾಸಬತುಗ ಬಾಬಾ ಕೋಟೆ ದಿದನ ರಸ್ಮಾತುಗ ಕೋಟೆ ದಿದನಕು ಇದನಗೆ ದನ್ನ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್
දෙන්ගොන්නානි මිනිවන්දුවහුගේ මුනාසබතුක හාස දුවාය කුරුන් මි දුවා ඉස්වෙකොත් දෙව්වානි ඉස්ලාමී කන්තතක අවකාෆා බෙහෙ වුසාරාගේ වයිස් මුෂ්රිෆ් අෂේඛ් ඉසුද්දීන් අද්නාන් මි දුවාග හුරිහා බේෆුළුම් වෙස් බෑවිරිව වඩාගෙන් දෙවුන් එදෙන් අෂේඛ් ඉසුද්දීන් අද්නාන් بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونشكرك اللهم على جميع نعمائك وآلائك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ونصلي ونسلم على نبيك ورسولك وخيرتك على جميع خلقك هدوا بدكر ورسكلاكو علمنگ دينا عقيدة ركاتري كدوان ديو علمنگ ورسكلاكو علمنگ فافتكاي علمنگ كنتتوغا حد فحنلا ديومگكو علمن فسوان ديو adi tedumavuga alamenge fatilata sabitu kurabade adi kafiru wegemwa gaumutakuge macca alamenna nasru devade alamenge virraskalako alamenge rajyege kankotavuga amannaman kamai sulha masalas kamuge hiya wahi kanda mahattavade alamenge rajyege emmeha rayitun huriha nurakatakum salamak koddevadev alamenge virraskalako islam deenuge tedumauga alamenge fatilata sabitu kuravadev alamenge rajya tiyagi kuravva dhanavaskamuge niyamadda mahattavadev alamenge kanta islahu koddev alamenge kantatta islahu ko hingewuma ඉස්ස තිබ්බෙවි වෙරින්න ඉබරස් කලාගේ රුහි වඩගෙන්වා මග මගුදක්කවා නස්රා තෞෆීක් දෙවා දේව දිවෙහි රාජ්‍ය ලාභ හුරි මවුගා ඒ හුරෙන්ගේ ෆාතිලත සාබිදු කරවා දේව අලමින්ගේ රාජ්‍ය හිදායත ඉල්මුගේ නූරුන් අලි කරවා දේව අමන් නමාංකමා සුල්හ මස්ලස් කමුගා අලමින් ලහට්ටවා දේව وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين මිනිවන්දුවහුගේ මුනාස්පත්ක බේවි දිදනෙගුම්ගේ රස්මියාත වඩාගෙන් දෙවිකමට්ටකා තිය එම්මෙහා බේෆ්ලුන්න ෆන්නා සගාෆතා තරිකය බෙහෙ වුසාරාගේ ෆරාතුන් වරන් ඉඛ්ලාස් තිරිකමායකු ශුකුරු දන්නවන් මි රස්මියාත්ක දෙන් ඔන්නානි දිවෙහි රාජ්‍යයේ කෞමි දිෆායි බාරුගේ බේම් පාටික කුලවේ කෞමි සලාම් කුල මුන්දායිරු හුරිහා බේෆ්ලුම් වෙස් කෞමි සලාම්ග බෑවිරිව වඩාගෙන් දෙවුන් එදෙන්
මේ රස්මියාත් කදෙන් ඔන්නානි දිවෙහි රාජ්‍යයේ දැන් ඔන්නානි රස්මියාත් නිම්මාලුම්ගේ ඉස්නෑන්ගෙදී ලෂ්කර්ගේ කොමාන්ඩර් රයිසු ජම්හූරියාගේ අරිහුක දෙන්නමු السلام عليكم عزت الرئيس يوراجي منوندو مناسبة بيبون كوتة زيرو رسمات نموني لشكر فاسه جنو إذنه جدنا عزت الرئيس شكرا عزت الرئيس यहाँ हिसाबुं दिवहिराज्यगे फखरुवेरी मेनिवंतुहुगे मुनासिबतुग बेपुलो दिदन हेगुंगे रस्मियात निमुनि अद्वेसे फारू उफावरी मेनिवंतुहुगे हेवेदुद्द एमे हा दिवहि दोबेतिरई तुना इस्कुरं दिवहि कौमा अमां पाजवेरी उफावरी दोस्तके मेमरु पुरवाश आमीन කෙනස්තම මෙතියි දිවරාජ්‍යයක ෆස්තොලස් එවන මිනිමන්තහෝගේ මුනස්පතා ගොලිගේ මි පේවි දිතනකම්ගේ හාස රස්මියාතු මි රස්මියාත් කා රසල් ජම්හූරියාගේ දෙකබලු මෙවණි බෑර වඩාගෙනවා අදම මියාකේක මි රස්මියාත් කා වසීරුන්නා රයිතුන්ගේ මජදෝගේ මෙම්බරුන්ගේ තුරුන් ස්කූල් කුදිමස බෑර වඩාගෙනවා බෑර වඩාගෙන විකම් ෆාහ කොලවේ මි රස්මියාත් කා දිතනකම්ගේ තුරු මෙවණි දුහා ගොලේ හාස දුආයිවස් කුරවාෆා මෙහර රසල් ජම්හූරියා මි රස්මියාතුගා mi bar badaagatuma fahu bay befurna salankuramon egendevi ade miha sabal meti befna hame me genestemon mi dedanagum ge hasa rasmiyato ani mala wakivelana kuriyavs aminimantoka kuligen wara gina harkatakke kuriya gende muhammad jafa horikam fa kolve ege tere kama den emme abham mewati minimantoke rasmi jalsa ade mamiya kika amitu ha gole hevikam ge harkatavis akuriya gende muhammad jafa pave e harkata mire kuriya gende muhammad jafa wakam fa kolve enkamon mi rasmiyat almeti befna hame geneste ni malana kuriya mi hori wagotta hukaves aminimantoha golige mi geneste munda harkata tibefna hamia geneste mundana wahakatana walmu hori abe furnas warang fire wagota kagede assalamu alaikum इस्लामी मरकज के